Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah inni bil khair. Pada hari Jumat yang mubarakah ini kita kembali murajaah hafalan Quran surah Al-Baqarah ayat 170 sampai dengan ayat 172. Masih semangat? Kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Yes, yes, semangat. Oke, semangat. Kalau sudah semangat, ayo sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ayo sama-sama kita membaca ta'awuz wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahumuttabi'u ma bal nattabi'u ma alfayna alaih. Qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wala yahtadun. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kita sudah selesai murajaah Quran surah Al-Baqarah ayat 170 sampai 172. Semoga mungkin ya solehah. Sekarang sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakumullahu khair. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.